Webucha tibwe buziba President Yoweri Kaguta Museveni munanga akobya ati abakozesa abantu mwena mubate ku permanent contracts binabyogerese the Fort Portal City nga tuli kuzona kola International Labor Day yakoya ati abakozesebwa banjino abali kutulugunizibwa ola akobolwadde okojjakola enchoto jakola ngabo bona factories abatukapo tukasandala kati abasigaire omwireyo abali munda bakole. So President Kaguta Museveni munanga big up kulata zokogera ebigambo ng'emyaka gigire yayogeranga kulera ayinga tomufa ku bufe baba yabyogerera bakikaliko anti webucha tiwe buziba munanga kumana webucha tiwe buziba webjiro okuchanga munanga speaker among tuno speaker wa parliament nga munanga yevire mungaliko bati anze bino ebyokundobera kodi okujja mwebungereza kodi okunta kwensa kodi baja kugamba ebyobwana nyeni byange akobya ati nze nzira ku kintu kyona bungereza nze ni kyenendayo mundeke tienda kumanirira ekyo kyange nicho ongera mundeke tienda kumanirira era tijja kubefukamira tijja kubemba aina kyabenda ku ngaba fana anti webucha tiwe buziba kale era kankwongere munange bwe buchati bwe buziba osoko ulya kugano ebigambo ebirifubutukanga mu Rwanda abasadana abemali omukulu ayagema obuyinza omudukiro mvubukoyo mujasi twawule avire yakati tajja kuikiriza nsi ya France okuboneka nti ebyobugayiga bebe nadala ku amafuta agakenene bulwa ni uranium nti bali n'okumutundanga France wonka era bajja kutamu debese PPD adverts ayenda okugula oba oli muntu wa bulido oba nsi yindi either gure uranium na mafuta gaibwe so tinsi ya France yonkera na abantu batanzo kati balwawo n'omukulu ono okumugemya obuyinza nga amaze okuwamba mu Rwanda abasadde bano abemali sibula anti webucha tiwe buziba NBS empuliziganye yenkabi mama nabagereka munanga yavire mu ekigambo yakoba ati ajja kubanga atandika ocho bali kweta mental health fund ngeno nsawo owa mukandala gujageza ko kubanga guyamba kubyobula mukubanga abantu bayifena kuzino kizulibwanga munange bali mu kukatewunge nga bafulumya ku ebiwandika enwe nga bali ko bati mubana Uganda tuna tulibalalu endawulo nobulalu bwo kilo ndobulalu abetundu asatu na mukaga buli bantu bakubita kwasa echukumi kwasa n'omukaga mulimu abavako either depression oba psychosis oba tebeta schizophrenia omuntu okubaho nga atandika okubona ebintu oti bifanani so baba abantu 10 abantu basatu n'ekitundu bavako so buno ngabo tuli muna abasatu ninzeze nkomulamu kizibu ekyo tosobola kumulamu kyovo kolanga omuntu alina kineni amutwe omulalu waba ali abalamu yalozanga ati n'omulalu kyovo wama oloza nti oli mulamu. Okay. Wama bedi gwena okubyobulamu wayo kintu ta zero grazing system zikigema kuna bana yabakyala kuliko akaliyango omuntu kaita window door andi ndikwega otawakanya musawo oyo professor wama zero grazing system zero grazing system yana bana kuliko akaliyango kebeta wizo do that is the wizo do wizo manizo wizo do wingira ya kusensera ya kutuka